dobro, nije ništa. A čekaj da ostavimo ovako smotano ili kako je, upravo tako. Pa znaš taj prvi pa ti se okrenut. Ne, a morat ćeš, čuješ? Morat ćeš izaći, da. Stavimo napred da se dignemo u lip napred. Imaš gevinde na autu ili opet je? Gevinde. Mi dolazimo kao na Krško, kao vozimo se, ali gledaj se mi vozimo. Danas ulazimo na Krško. Gledaj Mustang, ej! Olo! Res su imeli teško delo. Ej, kako? Na štartu upravlja Marko Brdek. Pa dobro je. Aktualni Kajt prvak 2022. Mislim, da bo letos imel polni roke dela, zna da bludni že. Z veseljem bi vam povedal, kdo bo sedaj v vlogi Chasea, torej tistega, ki bo... A zdaj kupi karto sad. Kupi karto. Ne bo imel javnega dela, ampak iz perspektive, ki jo vam sedaj težko vidim čez vrata. Nec, nestrpno čakam na tvoje zeleno. Daj stavi, drži. Takrat se akcija začne. Kupi karto si. Ja čekaj Marko, ja molim se. Ne pozabite, fantje, winning out. Evo, stavlja kartu. Kar po domače pomeni, če ste odgovorni, stal bi mogoče tudi kaj pojesti, tako da ne biti lačni, ne biti žejni, za vse je poskrbljeno. Le premaknite se do najbližjega Jurčka. Tudi Jurček, ki se nahaja bliže boksu. Vsi, ki z veseljem od tam makajo in pravijo, ja, pridite mimo, imamo hladno pijačo tudi za vas. A kako su tamo ljudi u boksu bez toga? Ljudi u boksu imaju bokte ovo. Gledaj tamo, kad mi jebi? Unutra od jučer. Nisu izlazili. Unutra dok nisu bili treningi. Šta ljudi iz boksa ne mogu izaći van iz više? Ne mogu. Mogu. Znam ja kak ćemo, ima tamo ulaz dole, dođi. Hvala ti, aj. Dođi. Dođi. Znam ja gdje je ulaz dole. Aj, nas upadamo u bokseve. Miloše! Ajmo Mile, pun gas! Kaj je bilo? Te pogura malo je, a? Poguraj ga, da te gurnemo, aj. Aj. Puštaj brzo, kvačilo, pusti kvačilo. Ceste! Došao. Bobak. Da, to. Nema veze. Da, malo. Sremam auto. Bok. Čest šta ima? Evo, ništa. Kako napredujete? Pa evo, nešto nas je počelo sad. Koji si bio na Kvalama? Drugi ja? O, Tomica! Daj nastavi. Šta ima već? Evo ništa, došli smo, uspjeli smo izaći malo, dogurat se do tuda je.
Gdje si Luka? Ćao, brate. Ćao. Bojiš, Šorak, Juri, to poboli. Evo, ovo stisni malo gas, stisni se, Bože. Gdje si, Adrian? Dajte muđu. Dajte muđu. Ti nemaš sreće, jebe. Ej, daj nas poslušaj, novi auto bolje.
she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep, dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Hello, M62, you know, remember? Ah, yeah. Yeah, that's Benicio. Long time ago. What is this, new car? Or? Yeah, just for this race. Just for this, it's a rent car. No, I bought it and sold it already. You crazy, eh? Yeah, this is your sister driving. Yeah. She drives very good. 5th or 6th day dry drifting. She flies, dreamed of paradise, 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 paradise. She dreamed of flying underneath the stormy sky. She said, oh, I know the sun must set to rise. Give me paradise, Gasilci, vidi, samo im fali ova da se krenu skidat.
se, pravit ću se da nisam. Možeš čak i ovaj? Da. I penju se Djeda Mrazom, ako se penju se Djeda Mrazom. Jel moraš igračku Djeda Mraza nabaviti? Radio se nosom. Stari, kak smrdi pa ih ne vraćam. Preopasno teme su ovdje. Da. Daj si to kameru. Odlično je, jebeno. Biće jebeno ovo sljedeće godine. Opasno, da, opasno. Joža, čekaj! Ej, sretno, jako puno sreće. Sretno! Sretno, Mile, ajmo, pun gas. Neki sa srećom. Sretno, ej! Sa srećom, ej! Ja, mnogo dobru čarapu ima.
pita me di si ti. Ja mu rekao sad ću te nazvat. Cijeli život atletiku. Da. Isti ko prošli godine. Još Ana Marija kaže kao bude došli gore, bio manji krug. Stare istije. Ova ide 26, ova ide 0.
Gdje si Erik? Pozdrav, pa ti ste vidjeli. Skit shop. Evo, tu smo posvuda. Ne, mi smo iz boksa u boks. Di si, bok. Vedran. Mi smo ti iz boksa u boks i tako. Malo gore chillamo, pušimo, svašta. I malo snimite, ej. A zašto ti ne voziš? Pa zašto bi vozio? Brate, zajebanci. Pa kakav je skript, ja možda nisam dobar na filmu. Odlično. Čuješ, ako je Erik dobar, dobri smo svi, ej. Jo. Daj sada, aj sad. Markus, throttle. Adri, daj mi malo gasa. Gas. Throttle. Gas, gas. I won't ask you. Come on. No problem. Tebi auto ugašen, radi? Da, it's off. Brdek, jel ti radi auto? Ne, tebi je ugašen, koliko glas. Zagovaram ljudi da mi daju gas, ej. Svi ovi prednji, svi napred zgašeni, ej.
ga isprati, prošao je. To, bravo, prošao. možda. Vidiš, gledaj. Ja sam u biti kod štanda. Jebote, vi znate. Samo čuči da te baš ne osjetljava. Ne znaju ti oni hrvatski, oni Slovenijan, ali tako? Ne znaju hrvaški. A, Trenki! Ja sam svoj posao obavio. Jebote, gledaj kako mu prsluk mu svijetli. Dođi vamo, dođi, gledaj. Vidi ovdje, gledaj ovdje okolo, gledaj, aura. Ja sam zaposlili zato što je debel, tad mi treći. Ej, s kim si? A, s 350. Aj prođi i pogledaj koje gume ima. Ko? Ko? Z iza. Ko? A, polovne. Ali semi polovne. Marko, ajde, kidaj samo. Dobre. Jebeno, bravo. Zona ispunjena, fino. Gasa. Nema me tres. Jebi ga, zabrio sam. Reka. Ajmo, Markiša. Gasa, Marko! Ravna mu se auto, ej! Puklo nešto, felga. Nešto je na felgu, neko... Daj da iza. I se ode Marko za sjebu. Ne, ima je nultip. U prvom Ko, radu. ovaj?
Da, 350 u prvom džiru. Se izravno, a mi sad ne znamo šta je tu bilo. Nisam vidio dima, apsolutno ništa. Gume su mu tu. Ej! Trči, ajmo. Iz boka ili je nastavio biti u boku? Vidiš, gle. Nove gume su se tutnule, tako, samo novo. Da, prošlo je, to, bravo. Nemam ja svoju ulicu. Ovoga, sad je CDA organizator, jel tako? CDA glavno. Reci malo, šta je? Tako je. Za koga organiziraju, šta organiziraju? Drift? Sve drift evente. Drift, evo sad smo na tom kao Adria, ali sad je više nije Adria, kak se zove uopće sad? Ne znam? Nemam pojma. Nemaš pojma, jer nisu dali ime, kak će biti sljedeće godine, jel To koš? moraš šefa pitat Bruno. Adri, gaz, makni se sa staze. Adri, čuj, ovi mu se smiju tam, ko mu se smiju? Ajmo, Martanić. Nema drugi, jel tako? Nego Martanić. Da. Snimljeno, ma već ima. Neki prekidač ukinu, ali nešto. Ej! Ajmo suci, nemojte me drkat. Ej! Hoćeš reći nešto? Brzi! Sve si nešto. To, vidjeli. 15 minuta, ajde do bokse, nemate biti u staži. Možeš nam normalno reći, mi idemo. Šta je? Kaj, imaš problem? Gdje ti je problem? Imaš problem? Pitam ti imaš problem nekakav. Samo... Imaš problem neki me drkat. Kažem Tu ti si došao me organizacija. Šta si piješ, šta dolazi do Kažem ti mene? Daj organizacija. makni se od mene. Kažem ti Makni se organizacija. od mene. Idi u bokse. Evo te poklopim U bokse. budalo, jedna mutava. Ajde ti popalim šamarčinu. Ne gazi ti njemu, ej. Ništa, sve mi je to.